جلادت بق از فقبهم هاتبو سوري هاتبو خامشلو عامودي لما برسيبو قلت والله فلان مدرسة تقيني بالطرمبيلي أو هات نوي مدرسة هاتنا مدرسة جقرخين كي أنا مقواز بني جقرخين أسم قولا عرفت دقار قولا المدقاري أجي بعد حاضر بدأ أمريتا كده يجي أنا جمع شعر برسيقون بيست شعرات شدكي تشاوات شدكي مرابو شعري خجير خواندن گو پرباش يجي أنا جمرة وزنها يقولوا يا قافية يقولوا يا مثلا محقق فقرة موافقة بي جمرة تعليمات شكرا دارا شیخ موس حسن ایکو پشتره ناو بخوا کرد جگرخوین یکی جب ناو بانگترین کسایتی نویجهی کرد دست سالا بیستان ده. ده ناوبرا سال 1903 و 1984 ده جیا و بدهان برهم دانه پرتوکخانه کردی. ارشیفات جگرخوین از بنی 31 کتابی وی پرتوکیوی هینمانا نهات نچاپ کرن. 21 هاتنا چاپ کردن 31 جی نهاتیا چاپ کردن اوجی حمد ارشیفه البامنا لگند حصار باکوری کردستان جگرخوین جدایک بویه و بدسپیکا شر جهانی یکم را هاتی عمود لبن خطه جگرخوین خوندنا اولی بسری دکه و بفرمی دبه مله لی پشتره شاشکا خداویجه و لدجی ظلمه دبه دنگ کارکرو بلنگازان ای کار کرو خبات کار بس دم هاتی رابن تا کنگی امی کار کری آغا و بگابن تا کنگی امی حسی برلنگ سابن تا کنگی امی کوله و رزیل و رسوابن جگرخوین تواهی جهان وکه ولات خود دناسین انسانه که سوسیالیست بو ولات پاریز بو کردستان حرتم دوی جگرخوین در نت کت یعنی پیوا کردستان همش بو جگرخوین همش بو مالباتا جگرخوین پیوا هری یکمیم گلک سال پی ناچن تاکو جگرخوین به هستین خوین نتویی و نویساندنا به کردی تیپین لاتینی نمادکاری خوانیزیکی کمونیستان ببینه از دوم هوای که مترسیان واجی لقد بيت نبي جاز كردم أخوي أخي نبي جاز كردم أنا أخوي أشوما جاكرخوينم تدقي بابي ما أجبوي كرديتي وما جاكرخوين أنا قمني يسمون أباريهم لأزم دوستي على أساس وني أريكاريا ما بكن أمي حركة كردي بيش وبن أكن حركة كردي بيش وأنا بنا ما باليهم إجا أزوان جمعيدي سيدات خواست پرتوک خواب کردی شبکه ام کردی جی شبکن کو نابه خالد بقداش قبول ناکه مهم نهشتنا پرتوکا شبکن 57 از چون مسکو عمري 20 سال از چون مسکو د مؤتمر فستیوال خورتي عالمي ده از بقريام سيدات جم قنت قو مو شيوعية تقريبا جوابها هفدو دايش برق تشتن دنا وات شيبون الويدري مو بني السيدة اف شيبوي نعم مدى مو كومونيست هذا نهشتنم وفد كردي ببينن تشتن قو ده ابون يعني نعم مدى بسنا كرديتية دست بيكر واوان نتخست جبر ولو ما قو السيدة دوي ام دفجو ام بقر مرابو پارتیک چیکر بناوه بنده آزادی او امین یعنی سروکه مبو ام بهودو روشتن صد دور نوت انسانیم گیان هفدو هنک جمع بهتره مجی امش کادر پارتیا کمونیستا بون لی هنک جهابون نه کمونیست بون نه سیاسی بون نه حزبی بون بس کرد بون بهودو رم روشتن مرابو اف پارتی چیکر ای قهرمان ملت کرد شرمت رازی میدان بدی دجمن و لقادا دببازی
هر سه طرفان جيگه تحقير وتنازي قال حق تخازي كي حقيت بخازي شرمت كري رستم وكهدرز صلاحي ايرو تدكندي بقو آغا فلاحي وەک هەڤیە دناوبەرە ژن و mêran de û azadiya mirovan ji hindir malê dest pê dikin. بێگۆمان جگەرخوین یەکەمین بوو ئەس گۆر تێبیرامە گۆر جیڤاتە ئەم تێدەبوون ئەو ماڵباتێ نێزیکی مە دۆست و هەڤالێمە جگەرخوین یەکەمیم و گۆ ئازادیدا کەچێخوا ئەم شاندن دبستانê heta گۆ dibistana فەرمیجی نەما بوو خوێم وانە برێمە و چوون dibistana Siryaniya دوێ dibistanê de xort û keç hev re rûniştî bûn geleka ji heval û dostê me got Cegerxwîn qîza xweşandiye dibistanê din ku bi xortar kare ser kursîk yani tenişta hev rû dinê lê bavê min guh neda vê çî ji ber got bavê min her tim ban kiriye got keçê rabe serî hilda di vî çaxî wiha nabî her tim ban kiriye jinê xwe azad bik xwe rêzgar bik tekoşeriya xwe berdewam bik. Di sala 1953 de rojhilatnasekî Swêdiyê diçe Rojavayê Kurdistanê ji bo lêkolînê di wêjeya Kurdî de. Gelek hunermend û nivîskarên Kurd dibîne û dengê wan tomar dike. Wextê ku vê kandar hatibû cezîrê û danosta navê Cegerxwîn û hin kesayîtiyên din re hebûn hûn nivîskaran hûn şaîran nizam teblî hebûn piştî govegeriya ya Swêd ئەو قاوانە خویا دکێ علاقاتی وی و ڕاستگەلدی gelekî bi hev re hebûn Dr. Salah Rastgildî ji Kurdistana Tirkiyeyê علاقاتی وی gelek hebûn ji ber vê yekê jî jêra gotiye ez van her du qawana dim te eger siba tiştek mehat misalan dikarê teslîmê Cegerxwîn bike ji ber got dengê Cegerxwîn ser heye. Beşêherî mezin ji jiyana xwe Cegerxwîn di feqîrî û belengazî de derbas kir. Lê her xelk han didan ku bixwînin û gelek caran li ser dibîstanan digeriya û qelem û defter bê beramber li şagirtan belav dikirin. Carekê Cegerxwîn tê eriya xwe wî wextî qelem û defter arî karî dikir bi telebara. Qelem û defter dibirin gunda digeran teleba digerandin. Wî wextî jî hat beyandûr مدرسة هات رياخ مكتبي خس قلم ودفتر أو كرن أجي بتشوكم وقتي أزديتم أز كتشكم ذنابا أخوار دادا بر كيف أخواني أزرابوهم بيس كرم وماتشي كرم يجي بشتي وينا خور تاتشج بابي مرقود ولا سيداي Cegerxwîn هاتبو أو كرو زكية قال كيف أخواني نونا كتشكا ودنابا قص خور تادا Cegerxwîn metirsî bû li ser desthilatdaran û loma jî herdem li peyvî bûn. Tiştê gotê bîra me yani gava got mulheqa wî dikirin mecbûr bû li mal naxwe veşêrê yani gava got polîs dihatin malê meselan hicûmê malê dikirin şevaqê saet 5-6 sibehî 5 sibehî dihatin ketin hundir hasil vê çaxê tê bîra min em li hara Ermeniya bûn. Em di xaniyê yekê Ermenî de bûn. Rojekê polîs xuya diketê kurê xwediyê malê xwediyê xanî baz did bê xalo xalo esker hat. Emke
عسكر قابا قوتي بابا مشاوي بشبكو دهره يعني كتنا دبي هنجيكي دبي دريبونا هما خديا مالي يعني خديا خاني دبي جا هما خالو هالو درباس ومعلمه هذا دليل تعاصب اوج درباس تكيه مدر جم خاني اخوا ودا اخوا تنابي زارو كاوي نوتشي بويا اوج دندور ده ودليل عاصيتك وكليت عتخطي بريكا خضرت كبي بوليس تين دقرن ورد حاصل تشتكي مالي تفتيش دكن ورده كا جگرخوین دبی جگرخوین البته کسک می‌نشان گونا کابی خانی بی اودش مرا بکن گولا خودی وینا البته چیا گند و مستقلی تاوی پیرایه ممکن و ایجابی چاقی پلیس دچن یعنی تب مختار بو عربو بشتی گود درکت پلیس درکت من چون بابه میجیش اوده درکت گولا و غزال نوی غزالی بو گو غزالی گو چی گولا و متنا بزارو کم دندور دبو تمكر وهما قيريني بكي دنك بكي بقري برد اجو خالو تشتك نبويا هما دستي خدينا سر دبي وينا بفلسطينه تمكر اسكر مدحى بوكوي بينم لمن كان يكي وقت بينا گلو دوان سالين دربدري ده چاوا جيانا مالبات بريود شو ديام باوي مر جيانك دوو دريج بآزاري و ايش و خمگيني درباس كريه وبهتري جارات تنبون وفقيري وديام ام زاروكي تف خدي كرنا وبهتري جارا بابي من المال يعني جيد زنداني دبو يا جي دور كتبو يا جي صالك تشو شورشي يك روجي جي بابي يعني نزاني بو افمال تشاوا خدي لي ديام افباري جران ابي سرمليخوا ديام اغو دبابو بما حتى بما مجول ببا وتفليكو نخوندي بوجي دياما لي وك كولتورة كردي انو دفي بزلامي خر في ازاريه بكشينا يك روجي دياما خو عازنا كر جارا دفكري دقوت بافي ما سيدا ما افزاروك صبا ما زنببن مجفا زاروك ارتشتك نكريه ما شهاده خوستان جي از ندبم ماموستا هر تشتي جبو ماموستاتي لازم بمكر از نكر ماموستاش برگوس قزا جگرخوين سال 1969 جگرخوين تفلي شورشا كردستان دبه و لور ديروكا شورش دنويسينه تشتي جوهري جرينجن كو وقت الشورش بو سال 1969 شورشا كردستاني بو تاريخ شورش نويسان بو يعني أوصلوا أقول ويتابو نفيسان دبو اللي مخابن نسخة جوهاتين نفيسان دن الكردستان مايا وندابويا نسخة جيب خورا آني بو أو نسخة جي وندابويا اللي خطي دست مديتبون خطي دست يعني جزء يكي وجزء ددوا هيا جزء ددوا بيدا بويا جزء يكي وندابويا وهم مستر شورشي هاتين نفيسان دن تاريخ شورشي دزانینگاه بغداد جگرخوین درس کردی دادن و همان دمه در رادیو کردی بغداد کار دکر. بغداد هبومی وقتی 12-13 سالی بوم. الویده جی مالباتا ما یعنی خانیه ما ابناو فقیر ویتا خیبون. گوتنه سد شرقیه. پر خلکم بلنگاز الویده بون. وی وقتی ده راستی روشامه پر باش بو باویمه هم ماموسته زاگونگا بغدادی بو قسم کردی هم جی درادیا کردی ده کار دکر پشتی که جگرخوین ودگره سوریا دوچه لبنانه و دناوره سالن 73 و 76 دا لور دمینه لی هر هیوی آوی که جوه جنگه هاستمکاری درکوه بهنا آزادیه بکه و بکاره به برهمین خواه چاپ و بلاو بکه. نبرا منو وی مراسله چی بو. چند نویسکار لسویدی هبون دچون سوری دچون کردستانی دچون قامش لو وی دیتن مقابله پیرچیت کرن و سوز دانیگه گوی بینن سویدی وی نتانی. جگرخوین جمر نویسان چند نامی وی هنن لبامن نویسان گو کچکان آلی کاریامه بکه
از دخوازم دركبم أوروبا از كتابي خوي تشاب بكم قال لك كتابي شعري من هنن وأز دخوازم بيم بشكاكي بيم آزادية يعني لسوري تشونو هات ناوي قال لك محدد بو يعني نكاري بو دركة تبايا إمكانياتي وي مادي تنبو كتابي خوي تشاب بك وكسك جيب راستي انك هبالي وي الي كارياوي ذكرن جارنا لموردك وي مادي تنبو جبولو من مهم بوجمره از اف شعري كردي يعني كنزك كلتورا كرديه ملكي ملته جگر خوي ملكي ملت بو واجي يك جملات بو متخصص الي كارياوي بكم ازوي بجهينم سويدي يعني أفخونا وي أوروبا ببينه حريات ببينه وكتبي خوتشا بك مخصص جيرة بعلي كاريا من هم عليا مادي ومعنوي از علي كاريا وبينم ومبصوزي خوكر واز بقريام كرد أشوم كردستاني ومويديت ومتفاق كربيرة وبشركات طيران ومدستي ويقرت وكتبي وي خستي شنطة خوده وتشتي خو خست شنطة ويده وبدستي ويقرت حتى ستوكهولم جبو هاتنا بر بسويدي و جگرخوين كريا بالافري جينبو ماها حزيراني قشتك مكاركر يعني صالة حفتي ونهادة تبيرا من تخصتخاني مكاري تمريدي كر ومعاشي خو جبانت وهبالا من خندانة زجبير عناكم أو جمر تمام كر ما حقي كرياوي ما داهر وما بربخوره مقو تشتكي بس كتابي تأزيبهم وتحازر وري شامي أو ريا خوستند أو تشو شامي ومريا قدنستند ومبليتج طيارات صاصي أم هاتن حتى كوبنهاجن وإيش كوبنهاجن أم هاتن ستوكهولم د دسپیکا هاتنا خویا سویدی ده جگرخوین لباجار اوبسالا دما اسم خما آبین چما اچر خوی گووندو سما تیم دنی کاتول ما جینم هبونم تگریم بایس بیتی خوشزم برفاس باتی خوشزم گاوا جگرخون هاتو بو سویده لباجار سویده اوبسالا بجی کربون خانیک اختیاران دما و دو خورچه کربون بر پرسیار وکی کو جگرخون خودی درکبن. روزه که ماها مجداره ماها 11 از دو کرخالی من ماکینه چون ما خواستم جگرخون زیارت بکن. گاوا ام چونم چاو ببینم جگرخون کنجکا خودر ونشتیه پالتو لخوا کریه و کمکاوی سریویه دخفله جمعیه. گو چیه او حال سیدا گو والله او دروجین کس دیارمدا نهاتیه ادن تشکی بیج تونه و گو سیدا ام دچن چند پرتکنیو هبون و چند جلو برگنیو هبون ما اونا خصم تورکی و امل ماکینه سوون ما ام هات المعلمه استوکلمه جوی روجه شوندا جیخون تا گولانا 1908 میوانیمون بود تب مالیه وخا لسویده آسوی نو لپیش جگرخوین ودبون و ایدی خون نوی جیبجه دبون موي جهاني خاني وتشتي ولو وهشت وبدا الناس كرن لسه روجنامين سويدي و روجنامة أبسالانياتي دنينغ بير مقابلة تشيكر و بير أبوم دي كوميتا كولتوري تشيبو جارة يكمين لتاريخ سويدي شاعرك مزن في شبيرات بود شوان پرورهات جا ألمانيا أو گلستان و گروپا خو و سيسي مها نوفمبر نوطون هذا مشابك الكولتور هوس فولكت هوس لستوكهولم ما تشيكر أمن أو كاردوخ خالدي وكبنار أمن أو ميتان خيري وزوبار أمن أو لولا كاردوخ وكدي أمن مادو غوش غوري وكدي أمن كرمانجو الهور لورو غور
من أم كردن للجير وللجور لأبتنت الظالم كردستان ما فرشما بندستي حز سويدي ذكر قالكي ودقوت بجنتك هب الدنيا دي سويدي يعني إنسانك بظلمي رابو بنظلم بو مظلوم بو يعني وقتا مرود بين ولاتك بيشكتي بيشجريا كولتوري كردي دك بيشجريا كولتوري ملتين بندس دبك وسويجي قيمتك داية براستي قيمتك مزن دا سيداي جگر خوين خاني داني قاماوي زوكا دركت هش تنزارو كيوي قاوا هاتن وجناوي زارو كيوي هاتن نمان يعني اليكاريا وان كرن خاني وكتابي وي چاب كرن ودعم عجبو كتابي وي كرن تكسك جير نكريا براستي أم فضلة يعني السويد لمهية قال لك الملتي كرد والملتي بندست والملتي ايجيتين ما برياردا كو از واشان خانه کی دینم دیوان جیگه خون ام چاپ بکن واشان خانه روزانو من دانی و پنج دیوان جیگه خون پی هف ما واشان داخوا دیوان داوی آشتی جیگه خون ندید بری کو اب واشاندن عمرخه تمام کربو Di jîngeha azadiyê de li Ewropa cîgerxwîn dikarî gelek navdarên Kurd û hezkerên berhemên xwe bibîne. Cîgerxwîn gava hatibû Swêdê yekşi Armancevî jî ew bi Kurdên derveyê welat nas bikin. Bêguman ji ber taada li welatê me gelek rewşenbîrên Kurd, gelek zaneyên Kurd welatê xwe bicihîştî bûn. û dixwast wan nas bike. قناتی کردو پروفسور قناتی کردو لنینگراد نامه شاند bu cigahun davet kiri bu. Le dexabın destpeki de çekme zahmetlik şan ku yüze ver bigirin. Durama vize vergit haftaki cigahun az am çuna Sovyete. Lödere qanati kurdu Orduxani Celil Zara Usuf gerek xabatkarın Rus Cagelina Vasil Muselyana avna kudu enstitüya kurdu da tıkabitin cigahun avna ditin و tabi gava duman bostayan vak cigerxun u qanati kurdu dijana xodabın kesidin jwan bilintir bi heste netevi nedit ya arasti cigerxun ra çuna Almanya gavam çuna Almanya av kongra komkar bu Federasyona Komalen Kurdistan ile Almanya bu lur cigerxun dit ku av xort bu parastıra kongre bi telsizan bi radyo av haberdim bavdra av cigerxun tişek vadi tu bazbarum يقول أدين باوريا من هاي كرد كارن كردستان أساس بكن. خونا خوا يعني خورتي كرداد خوست ببينه شو روسيا شو فرنسا شو بيلماز جوني شبكة استودا كردي شيء كرن جريا. دناف كردن كافكازيا يدجي نافي جيجرخوين بلاف بو. ناو دنگي جيجرخون كبلاف بو أو چند هلبست ما بالراديو يجي دخون راديو كردية إيريفان هي يعني. دورا ديتن كوف هلبست بلاف بيا و يعني الملات خوشته آرام تيجران ويجي جمن خواست جو عيران چند هلبست هنك ام بكار بكنا كلام رانيا سترانان هلبستن جگرخون بوده وجارا پیشنجی دنگی شوان به رادیو مل دنیا بیان یعنی بلاو جبو کسکی که نشتجی سویده به سردانا روجاوای اروپا آسان بو لی دیار بو نه سردانا سوویت هاتنا جگرخوین بو سوویت اوجی دیروکا که پر یعنی دل جگرخوین پر ایشان جگرخوین وی چاخه لستوکهلم بو دعوا ویزا کر کو به سوویت لی مخابن دزگهین سوویتی گوتن ام نکارن ویزا بتدن جبر کو تکلیه ما بسوریا را پرخورتن ام ناخوازن جبو یک مروفکی ام تکلیه خب سوریا را خراک توی چاخی دجی
رحمة خديلي بقناة كردو أو دعوة جيرشان وقتا ما تليفون مبخى تليفوني ستوكهولم كر بپرسم كا فيزاستان نستان يعني قريه جگرخوين هات وقتا جمرقو والله لاو تدبيني هاو قاسا جبو سوسياليزم ما كار كر وهاو قاسا بروباغاندا كر وهاو قاسا جبو ما فين چارا نوسي كو برنسيب سوسياليزم او تديد وا فيزا ندان قناة كردو او كسي كو براستي يعني جدل و جان پر دخست كو خاباتا جگرخوی نویسی وینا الویده بین چاپ کرن لی تشتک دستی قناة کردوجی تنده بو یعنی 22 ماه دهان سال 1984 لباجار استوکهولم تاخا تنسته دناف زاروکن خوده جبو جارا داوی جگرخوین چاوی خود دگره مخابن گاوا از هاتم سویده 84 پشتی سه ماها لسر دستم باویم چو داوی خو يعني براستي او بيجن ساعات يا ساعات ونيفك دسبيكا كو غوزي كيمتيشه خوشكام گلپری يعني يك دوي سريخو حرتم حياة صعب من سريخو البر خوشكا خو گلپری بطوينم قال لك علي كاري بابي مركريه يعني هما بيج وقت دي بوجي وقت خوشك بوجي پر مش خورا كر قراب روشا بابتا نباشه هو باش تليفوني تختور بك ما تليفوني تختور كر تختور قوامي تختورك يدين جور إيمالا بشين أجل برتخت بوم بابما يعني مديت يعني روش رو دقة بدقة روشاوينا نباش دبو مگو پشتاته تیشه گونا زکیم تیشه ورده من تروینا شیمو يعني يدي وكتب حياة دكتورات جو دكتور برياردة جو والله شيء سرحق يا أخوة ما خبر شاند أنجي حوالين كردستان روجافا بيستم بيجو من أونا قلتن حتى فلان شغي بنجيبكو لازم حاضرية خوب كرانا دورا ما لفر حاضري كر لقال خانماجي يكون كاتشاجي يكون قل دو كاتشاجي يكون قل بري وسواد وهر دو بوكان يكون قل بري أو خانما كسرة زكية بينج جن وأز أم تيار سوار بون كو تابوتاوي ببن تسليمي قالي خوبكن پارادوکس اکتر هبو دیگه خونه خود دوستی کارکارم بو خبرکارم بو گوا ام درما که پیابون کو تیاره که بگرن بچین شامه ل حتی ایوار تابوت اون نبود ما تابوت ندی دمی تلفن جتنا بون پاشه ما تکنی دانیل گلسید گفتن کو کارکارن دانمارکا چونه گریه لو ما تیاره تخیر بوده ادین امیو شوی لور من روزا دنی ام تیاره سوار بون زوریخه گرمه تیارک دم بگرتا لوی تیارجی جیتونه bu arafeci جیتونه bu malbata ki greki pehesiya ku am kurdunu şairi ki mazını kurda da haftanema da gudari kurbunu der gel memuren balafırgahe gutun hayran am diminin kerem kun un biçin Kurdistan'a şu gavam gahan Kurdistan'a nivi şevem gihan balafırgaha Şam'e nezi dora 2000 Kurd hatubun balafırgahı lur meytajı yakın arabesk var kırın ambulansa ki ma beri xoda Kurdistan'a
پێشوازیکردنا جگەرخوین بە وی ئاوایی بەرسڤک بوو لەسەر بمپێکردنا مافên Kurdan û di dîroka Rojavayê Kurdistanê de ev yekem car bû ku ew hinde xelk dihête ser kolanan weke wefadarî ji nasnameya xwe re. Ji alîkî din ve, ev e derberîna spasî bû ji Cigêrxwîn re li ser xizmeta wêje, ziman, gramer û dîroka zarokên rojê. وفاتا وی جی بو وەک شۆرەشەکێ li dijî rejîmê û li dijî êgî miletê Kurd bin dest dixe biner heqê me heye ge em zimanê xwe jî bixwînin. Heqê me ye heye jî ge em zimanê xwe û em kitêbê xwe jî li vir çap bikin ser erdê xwe. Yani xelk ev hissê hanê bû ge hez zimanê xwe dikin. Gava hez şairê xwe dikin, yani hez zimanê xwe dikin, hez kultûra xwe dikin, hez hebûna xwe dikin. Ev muhim bû ji milleta ji bo wilo xelk derketin ez divê bîr û bahweriyê bûm. Li gelek parçe bi rastî evkê xwe gelek baş rabûne. Bi şêwekî semînar, bîranîn, kor, festîval, dananî navîne li ser cadeyekî, ser parkekî, avakirina wekû dezgehekî bi navîne li Bakur li Batmanê hatiye kirin. Ev e nîşana ku milletê Kurd her tim Cigêrxwîn li bîrawiye û ew xebata weke da ku Cigêrxwîn daye bo vê milletê û vê Kurdistanê ji bîr nekirine. Di 25 saliya Cigêrxwîn de Hikûmeta Herêma Kurdistanê Festîvala Cigêrxwîn li darxist. Herêma Kurdistanê, Hikûmeta Kurdistanê pê rabê em ê jî halîkar bin bi hemî şêwayekê ku festîvalekî gelek dewlemend rêk û pêk ku encamekî baş bide ku neslê me ev rû bizanî bi Cigêrxwîn aslê de Cigêrxwîn çi bû, dewrê wî çi bû, rola wî çi bû û boçê ew hemû xizmet û xebat kiriye bi Kurd û Kurdistan. ما اف پروژه پیشکشی حکومت هریما کردستان کرد و سوژی دانمک و کتابی و هموش کا چاپ کن. Dûr ji rengên siyasî û îdeolojiyayên corecor, Cigêrxwîn nirxên mirovahiyên sereke didane pêş. Cîhaneke bêsînor, solîdarîtet, mafê mirovan, wek heviya jin û mêran, dijî zilm û zordariyê, mafê her kesî ku bi zimanê xwe biaxive, binivîse û bixwîne. Evîna welat û evîna jin û mêran. Ez pêş serbilê dayîke me zin bûm ku ez bûka vê aîlê bûm ji ber yanî fexr û şehnazîye ji me re. Wextê got bavê min ez dam jî got keçikê min neelîmîne feqîrtiyê, Cigêrxwîn însanekî siyasî ye law û daîmen wek mihacîran e cîkî cihwar ji we re tune ye. Daîmen ew dikin lê ez nego keça xwe ez bidim jekî Cigêrxwîn ew tiraf fexreke ji me re keça me îro bûka Cigêrxwîn bê. Zanî vê demê du fenomen hebû mîna ku müşterek bû xesî ez zanim. Yek şerê Mustafa Barzanî bû, mala Mustafa Barzan, a didiye şeîrên Cigêrxwîn bû. Yani ev her du li Kurdistanê hişyarbûnekî pir mezin çek. Cigêrxwîn wek ji te dibêjim wek apekî bibûye me.
جبرگه او آپیمت گلک حواله هفدومون آپیمت ملب و ری و شاشک و جبه دگو جگرخوین هر جهنمی زی بری ویارم از بی جگرخوین ناهرم هر جهنمی از جبه خورو بکم و از بیشم اگر ون و جگرخوین به جهنمی بری وی ببن جبر ولو مقال کشی حز دکر و حتی آن هاشی اگر ناوی وی تی بالامه ناوی تی گوتن تأكيد حسرت كابن شعبي يعني بقالك شيء حس ذكر او 5 سال bu 5 sal diyanımda 5 salın pır bir kıymet bu burası 5 salın pır berham bun hesabı ki 5 salında 5 divarıncı yakın çapkırın livalet 6 salda 3 divan çapkırı bun tabi baktavari ki mazineci bu mümkün insan ki vakti yakın nas kiriye u per hafkari kiro hizmeta vikriye أزي بجملي عندلي قمقرن دنيا نهجاي أميت بمرن مالا مقلكي كوريك ما خأوجي لبن شش حفت بكي آخا أم تبران جيكتي ويكباو جمريان كما يجبلنا هنشيارنا بنتا كنجي رازن هن مظنن أم جودكن قازن خلد بيجن وشيخ وهم لا شاخي زكاتي دبيجن بلا ما شما حضرتي پیغمبر قوتيه زكاتي ما فقرت هاشميه